Dobro. A, malo je na kosu. Malo ćemo ispraviti. Vidiš, to je. Aha, ukosilo se, da ne bi bili tamo ti, ono. Mislim da se sad ljepše vidimo. Evo, malo smo najavili o čemu ćemo dalje pričati, ali prije možda da ipak kažemo par riječi ko je taj moj gost. Reći ću onako ozbiljno i službeno, profesor dr. Josip Janković. A napisao je šta sam, a šta u suradnji 24 knjige. Još malo više. Više od 24? 25? Samo ne pišem, ne brojim. Aha. Ima toga i 30. 30? Evo, sreća da je došao pa me ispravio. Ja sam mogla pogriješiti. 30, čudo od čovjeka. Evo, ja volim, znate što je moja mater uvijek govorila? Najviše mrzim lini svit. On zbilja nije ljen. Ajde, dalje ovim objasni. Ok, evo, knjiga, ova najnovija, se zove Sokratovim stopama do nekompetentnih roditelja, a ima i podnaslov Street Corner Work s obiteljima. Dva naslova, dugački naslovi. Znate, meni je lakše knjigu napisati nego smisliti pametan naslov, jer mislim da sve mora biti u naslovu. I onda je to tako dugi naslov. A knjiga zapravo je namijenjena i napravljena zapravo u više slojeva. Oprosti, zašto si stavio Sokrata? Je li zato što je on po grčkim, atenskim trgovima pričao s omladinom? Upravo to. Kao što je on hodao po Ateni, sretao ljude koji nisu puno toga uspjeli naučiti, čija etička opredjeljenost nije bila na vrhuncu, na kakvom je bio jedino Sokrat, tako je i život završio, popivši otrov, ne želeći svoje etičke principe izdati. Tako sam i ja hodao po Zagrebu, negdje godinu i po dana, i po obali Jadranskoj, jer sam si zadao za cilj da ću napraviti jedan projekt i da ću 1-2 godine... To je to ovo, strane riječi, street corner, dakle ulicom, uglovima uličnim raditi sa obiteljima. Otprilike tako nešto. Zašto sam krenuo? Zato što mi se dogodilo slučajno u jednom kafiću usred Zagreba, usred ljeta, u samom centru, na njegovoj terasi, gdje sam mislio da ću umrijeti od vrućine. Odnekud je lijepo pomalo pušikao, čak i malo svjež zrak. I ja sam tamo ugledao jednu za drugom 2 strašne situacije koje su u knjizi opisane detaljno, da sad ne dužim, gdje su roditelji svojim ponašanjem doveli vlastitu djecu u stresnu, u kriznu situaciju. Ja sam onda ušao i to rješavao. Ja sam u 1 satu 2 takva slučaja zakazivanja roditelja koji su zakazivali taj puta zbog toga što su međusobno bili u sukobu, uspio razriješiti na i meni prilično neočekivano dobar način. I onda sam zapravo shvatio, čekaj, ako sam ja sada ovdje našao 2 obitelji riješio, koliko je njih po cijelom Zagrebu, koliko ih je naokolo po Hrvatskoj, po plažama. To nisu ljudi koje si ti poznao? Ne, posve nepoznati ljudi. Pristupio si nepoznatima. I oni te prihvatili, vidite ovako dobro. Da, ali to treba naravno znati. Šta si im rekao na početku? Uvijek sam tražio jednu prelaznu situaciju. U prvom slučaju je dijete, sinčić od neke 3 godine, nije nikakve dobivao signale od roditelja da uopće postoji. Kod njega se razvio onaj poznati primarni strah za postojanje, zbog kojega djeca teško, dok su manja, i zaspu, jer se boje kad zatvore oči, ne vide ništa, onda misle da je sve nestalo, kad ništa ne vide. Ne znaju još da postoji prošlost. Tako je, niti da, ako nešto ne vidimo, da to ipak postoji. Jasno.
I kod tog djeteta se strašan strah razvio od vlastitog nestajanja. Njemu se lice promijenilo. On nije mogao disati dobro. On je kratke udahe imao jer mu je cijeli grudni koš mišićima bio sputan. Pokreti su mu bili trzavi, isprekidani. Nije mogao niti govoriti na pravi način, nego je puštao neke glasove. Međutim, oni to ništa nisu vidjeli. Oni su bili narcistički do kraja usmjereni samo na sebe. A ja sam onda našao trenutak kad je dijete tražeći svuda naokolo da dobije neki odgovor o svom postojanju, ja sam mu postavio pitanje o imenu i počeo se igrati s njim, našao načina da ga privučem, da se on otvori predamnom. Ja sam vrlo brzo saznao da on ima i noćne more i šta njega plaši. I našli smo načina kako se protiv tih noćnih mora boriti. Sve smo riješili vrlo kratko, a kada su roditelji vidjeli šta se događa, onda su i oni krenuli, počelo ih je zanimati, pratili su, počeli sudjelovati. Pitali su se što ovaj barba, šta ovaj Bradonja stari sjedi tu sad radi, ali pametni su to bili mladi ljudi, vrlo brzo su shvatili o čemu se radi, ušli u priču i onda sam im ja mogao dati još neke dodatne informacije šta da čitaju ljudi. Naši ljudi ne vole čitati. Mi imamo sjajnu literaturu i domaću i stranu o roditeljstvu, o djeci. Moram te prekinuti. Nemoj reći da ne čitaju. Ja sam napisala ne toliko koliko ti, nego 10 knjiga, sad će 11. Ja svake godine u proljeće dobijem jedan mali honorar. Od knjižnica. Od knjižnica, da. Jer posuđuju ljudi moju knjigu. Pa sigurno i ti dobivaš taj honorar. Pa pravo ti kažem, baš nisam nikad još dobio. Ja ću te naučiti. Ne Ima znam. neko ko o tome brine, uzmu ti malo, ali malo ti dadu. Ma dobro, nije... Ali lijepo je vidjeti, znaš, lijepo je vidjeti koliko je ljudi iz brojke te možeš zaključiti, koliko je ljudi držalo ali tvoju Ljubica je popularna, ona zna prići ljudima, zna kako će se ljudi zaljubiti u ono što ona govori i što im nudi. Možda ja ne znam, a možda su, ne znam. Nisi do sada bio toliko u javnosti, danas si na YouTube-u. To je sada novo doba. Novo doba. Tako je. Evo ga. Ajmo stati ovdje pa dati prilike za treći mali video. Pa može. Dogovoreno.